Thirtu te hinzafain si baive kule. Tunjum video a chuanin direct print sa sermon. Engangin nge Thlarau swal le Thlarau bolhlo te mishinga andua bu an khwar thei dan ti tho hi kan let donani. Mitam takin zo na an zo fauchin le an ngai ven mai chu Thlarau swal te Thlarau bolhlo te hi engwangin nge mishing ko chunga an lua mishing an thunun thei ti hi ania. Chu zo na chan na atan chuanin keima ton shat nge changin ka changa nga heng ka ton shat pia lama hian thil tam tak po ala omanga chan na fam ki bemo chan na pum hlum ani lauti kan shabuk donania ama ero chu tunjuma hianin point chi shang pasari Thlarau swaltena mishinga thunei na emo hmun an chan thei dan kan soi thungang pakhatna chuanin occult background nania chumi omzia chu Thlarau swal emo ramhwai te biakna konga tonshat lo nei to emo lowin hnam hnoi to te tin chumi pia lama in tha tu te achanga ishat ngai mia lo te polo ni sela ramhwai biakna konga lowin hnam hnoi to ramhwai lo be to emo chumi biakna konga lowin hnam hnoi to te hi annia tin occult background kan handi hianin pathian tak ni lo milem pathian te pathian dang shim engthil po biakna konga lowin mang to po hi atel vekani tin he milem biakna hianin thu som pek pakhat na le pani na kha akal thlat bokani keima lo chu pathian dang reng nei su ti le milem siam chop chunglam wanami an puemo hnuai lam le mi an puemo le hnuai tui chunga mi an puemo isiam torane lo ti te engthil po milem biakna ne na inzul ingkung kai to shim hi chuan mishing te hi ol sam takin ramhwai na thunun theina torin kongka a hontir ta ani ti chuan thu som pe ka heng thil lo ti lui tu anomani chuan kan pathian chuanin heti hian soya keilel pai pathian hi pathian thik thu chhia kania keimi hotu ampa te swal na chu an thla te chuan thumna le chuan li na thlenga thungrul chin kani alo ti ani heng thil te awang hianin ipa emo ipu pu le in thla tu te isha to mia lo te emo in chi le kwang nai vai te khang zong te kha milem biak na a emo ramhwai biak na a emo milem siam chop ma an lo kun reng ani chuanin Thlarau swal te hianin ol sam takin an thunun thei ta che ti na ani sumiom zia chu ol sam takanon luhkhung theina tur che in kong khar zau takin lo in hongsa to ti na ani heti hian ni soya ni mai thei chu tiang te chu of ferom lo ve ti in ni e ramhwai te setana le ho te hi fair takin an chengai lo amai ro chu hei hi ka soi du ani khang thil zong awang khanin tu ma in thiam lawan chan tir lo cha thiam lo chan tir rai om na tur chu chung zong ti fel dan shereng sia iti du lo ani chuan thiam lo I chang don zo kani apani na chuanin mani nge yin Thlarau swal emo ramhwai biak na anvatel na anvain nam hnoi na hi ani English ha chuan heti hian an soi china in lo she to emo chu ka shelawa tu po ramhwai ne na zanria kil tu chuanin fiancé tok mangsela ti hi ani ya ama ero chu tiang khopa fiancé tok hi siamani lo shim ani iku jungte ipek lai I hoison zok chung khanin ikiw aron mandai to ang chu wang tak chuan ramhwai biak na te heng Thlarau swal ne na inkung kai na konga hianin him ma om lo shima in nam hnoi lo top mai tur ani pathian thuin engtin nge asoi lo chhiari la Deuteronomy bung som paria chang som pakhat le som pahni inzinga tu ma ina fapa emo afanu emo meya akal tlang tir tur ani lova doi thiam na te ayen le aisan bol hlo manga mangshil fia te indoi vai te ai kai chin te ramhwai zol roi te raubiak te mithila rau ko chwa te injing ve turani lo hetiang ti chin hilal pa laka thil ten om ani heng thil ten om an chin awang hian ani lal pa in pathian in ma ata a no chwa ni heti lai thua hian na soi chip chiar hle maya kongshang shanga tunlai mi te na anlo chin chin hi chu asoi kim vek mai ani Christian ring tu eng mu za hian horoscope te han ngai ne em han ena horoscope mila hom ten tum china heite chu a poina om hlei ne man han tia heta hian chiang jogin han soi taila mosia dan hnuaya khanin horoscope te lo zirin lo en chin ta lang chuan ti hlum iniang
heng thil lo ti ve a lo in ham hnoi ve hi pathian hian a rem ti lo hul hwal ani a pathum na chuanin prenatal influences ani a chumi omzia chu note kha anu pum chunga chula a omlaya lowin chandai ani heti hunlai taka hian ania mitam takhi ramhuai na alo thununa alo man be chin ni a chan tlang lon ber po rejection du lo na awangani chumi omzia chu nuin a chula naute ronin siam naw apaya kha adu lova aten hlua hlua maya tin kha afa pai kha kong sang sang adu lo chan po aneyang pong swala lo tok emo apasal nen anin kara chalo hle emo note panin khanin in nei si lawami pa mei chiat na an lo man na wanga nawa lo pai lok te emo an sum le pai din mun kha a chem em maya naw rompiang le a han en kol tur khanin a harsa don ti a hanrin wangte po aniang ainga po chu ni sela kha a chula note ronin siam kha adu lo na awang khanin kha note chula ronin siam me khanin anuril ru ngai to na le adu lo na kha olsam takhanin alo sha in olsam takhan alo man zung zung theisia achan chu note kha a sensitive em ani achan chu note ronin siam thil omve mai mai ani tlat lawa fetus ani lawa mihring minung ani to si ani ti chuan he khovel enga ron mu ma hau khanin ama khanin du lo na Thlarau spirit of rejection kha om sa der to a ani lo po in nu khan nawa ham pai lai khanin thil hlau enge motak kha a han nei ta a chuwa thil hlau chuan thil tam tak angai to atira ama kha man ne em don ani chu ta tak chuanin hlauna Thlarau spirit of fear kha ama khan ron lut don ta ani ta chuanin du thlan tur pahnia lo om ta ni kha Thlarau swa khan note nuwa khanin acham ange note a khanin a betlenang kha Thlarau sualten kha chuanin note a behlen kha ol sam ema ti chuan note kha aron pian che khanin kha hlauna Thlarau khanin a om chil emo a chen chil tangar ngar mai thin ani in sha thia mang chu ti ro pathian thui neng tin nge soi lo chiari la hetilai thui mi tam takina an sha thiam lo pol te zinga mi ani nge ome petera thon khat bungthum peter le kha thon pakhat na bungthum changruk sari point abrahama thu chu zomin lalpati na kau hialani kha nangni point thil cha in ti tla chuan hlau torin nei lovanga sarifa te ni ang abrahama fa te in ni theina tur chuanin hlauna alo thlengpo hianin in do dalin in hne thei turani meicha te hi mi pa te ain ol sam takin an hlau thong hmain an mang angin an chi ai hma ema henga wang tak te po hian aniang mitam takhian chan chhuana an lo cham pha ani a chan chu annu ten am pai lai khanin annu te khanin kong enge moni takin hlau thut na emo an thil tona an hun tona enge moni thong dot tua oma chumia wanga hlauna an nei kha an fa te a kha hlauna Thlarau kha a betlata anhuwa deliverance an chan alo ngai te chinani in rongbola kanin man zwal tak tak lai khanin ka thil ton pakhat ka sha reng chu hei hi ani a America rama hianin kum enge motilai khanin spirit of rejection he du lo na Thlarau changa chan chhuwa ngai mitam tak kumin rual khai si an om mani ti chuan ka han ngai to ta heng mi te hi hun bi in ang thil ton in ang period in anga hianin an lo piang ni in karinga ti chuan zo na ka zo ta engti khun lai nge in run pian ti in ti chuan great depression hun lai khanin an lo piang vekani ti ka mu chuak ta a nu khanin fa paruk lai alo nei to a afa pasari na tur ron piang le tur kha nu swala ni wang po ni lewin achunga phuri tur le amo phurna sanglu tu kha zolawa a in sha da wangin kha afa pasari na ron piang le tura khanin du lo na Thlarau spirit of rejection kha alo tu nge reng to wang alo ni china khangte awang khanin kha du lo na Thlarau spirit of rejection kha khati hunlai khan alo tam em mai alo ni ti chuan soibel ka du chu naw I han pai khanin inaw te kha engang mi nge aniang mahuna engtin nge omang ti ayan thiam te I lo ron to ani chuanin inaw te a khanin Thlarau swalta na anlu theina tur kong zaw lu tu strike pani ngot ipe ti na hani ti chuan a dot lea kalta ila palina chuanin soulish domination ani a chumi omzia chu Thlarau in thu hnuai na in hne na ani kan sha chewangin soul le spirit nunna le Thlarau hi ashang ani ti kan sha anga hetila hi achip charin kan soilawang
ole midam takhianin midang tehi an thununa an thunhwaya an da an du danin anom tira an manipulate thiam ema hei hi ka soidan chuanin soul thoughts emo soul domination katia chumi omzia chu kha an nun na chunga khanin thu an ron neya midang te kha olsam takin an thunhwaya an da thei chinani entirna larle kan shiat olsam de utur chu tunlai khovela po lar em hi ania chu nuin afate athunun na hiani abik takin afapate Jewish community a hianin lekha bushal tlade umaya oma aming chu Jewish nuchatak ni theidan ti ani bung pakhata chuanin thupuya heti hianin ziaka ifapa chu mipui wantlang ma a thauna omya lawa ma se inthiam launa nei chung sia violin umtir dan ti ani hengthil te hi entina chatak mai anni tin mina an soilar deuh pakhat chu theater a hianin nu pakhat hianin tilai hmuna hian doctor kano mem ti na ron awa mi pa pakhat chuanin heta hi ka ome alo tia chu vele chu nu chuain o tlangwal ka fanu pasalatan ka hawache atinghalani khanglo po khathil tam taka omani ka shing nun le ka hun to na hianin mi pa ro pui tak tak ni na emodin mun sang tak tak chel banka te manager te CEO te nia sum don na lian tham tak tak chel te po hianin puitlin lam hi ampan theilawa an song noin an puitling lo em mai ani a chan chu an nu te ne na anin zom na umbilical cord chemo lai shui kha Thlarau khan an la tan chhum lo wangani chumi wang tak chuanin an nu te khan an fapa te kha kong shanga thunun theina kha an nei tlatani han ngai twa te chungkwa anu in ro rel na fong a chela adu da nanga thil akal lo chuanin migraine te luna te anei zela chungko pum pui khanin zoite te anin bia ka ngaya zoite te ya an kalangaya film khur taka an nun kha an man angai ni chu te ni lo chuanin an nu khanin luna dang kha anei le a hlo omani anu khani na in shelo mai thei afate khanin andu dana thilanti ve te kha aphal saklawa andu dana nga thilanti an han soi ve te khanin migraine luna te kha anei zela heta hianin chongkam pahni tenom tak maya oma pakhatna chuanin dominate chungtla khi ania adot le chuanin manipulate vathunun thiam riau kong engemoni zong taka mi vane thiam na kha ani le a chung thumal pahni invato na le a omna hmuna pianga ramhuai te kha invatok zel don ti na ani hemi konga chan chhuana du in oma pui du tak tak inomani chuanin zep thua cheng lo chang taka ka soidu chu inu kha doi thiamani mai midam takin hemi konga hianin deliverance chan chhuana an changa chuta ka shil fo chu ina khan le to lola mundanga omro ka ti chin achan chu Thlarau an chak tok lawa anina an valet le chuanin khang amma ni an dominate na te an manipulate na te kha an do theilawa an hne lo china hangaya bok an tlule china ni ti chuan angaya bok saltangin an omle ta china chuwan chuang khamia chang zalena tak tak chang tur chuanin an nu te an pa te in kha an chwa sana ma nia an om mangai china ni pangana a chuanin no pangte an ni laia changa pressure sangu tuk an to na changin ka ton sha da changa ka thil mu chwa chu no pangte hianin ti sa le Thlarau ate emotions angjong po hianin Thlarau swal te lodo theitur khophian chakna an nei tok lo ti hi ani ko pabung thum chang som paruka chuan heti hian in ziaka I chigna le mani hmasial na omna chuan boina le swal tin reng a om chin in chunga nu le pate anin hawa anin soisel ton reng na hnuaya chuanin no panga khan pressure na satak alo om ta china chuta tak chuan no panga khan ram huai te anlu theina turin kong khar alo in hong ta china ni heta hianin no pang za a somkwa te hianin heng Thlarau swal te hi lodo thei tur le lodu lo tur khanin chakna an nei tok lawani kalau mudan le ka thirna achang chuanin mi in anuna Thlarau swalina ati boina te obbe na te ti sheom na te ato reng reng hi za a somria chu kumnga antlin ma achanga thleng an ni to a heng thil a thlena mo phurtu te chu an nu len pa te khan ni in she thiamem aparukna chuanin chaklo lai takin he chaklo na hi taksa chaklo na po ani theya rilrulam panga chaklo na emotional weakness te po ani theya nu pakha chu kothlera bangkila alodin lai hianin a hmaluka accident rap thak tak mai a hmuwa launa na satak aneya chuta chia chuan launa Thlarau spirit of fear te kha ama khanan lutta ani tin nu pakha hianin fa pakha chau aneya hei hi keima nge ina ka ton shia tani a
chu afa chu kumnga ani in aboral ta a afapa aboral awang chuanin depression aneya chu depression awang chuanin akumtel te meu mai kha ti she omin a omani chan chu afapa achan na khanin spirit of grief lungai na Thlarau aron lu thena tur khang kong khar a hong tlatani he Thlarau hi Thlarau chak tak mai ani le ngala in meise pakhat chu pasal nei mai turania pasal anei ma che akhanin anin hwal na kha chut cha in a omta a alungai na awang chuanin lungai na Thlarau spirit of disappointment lungoi lo na Thlarau kha ama khanin a omta ni mi awang chuanin ashing nuna khanin lomna reng anei lawa kimlo riawa in shat na khanin a om chhun zon ta ani mun pakhata thu ka soina chuanin nu pakhati a local ve a tlarma a achua pentecostal mi ania Thlarau mi de mai hi nia chuti lai tak chuanin ka tumlo de mai hianin keipo hianin spirit of disappointment chungchang kha ka va soi chuaka a mel chu ke en renga ain thak dang lama aron soi boy maya azia pa ngai zong te ka ain thak fek mai ani chu lung oilo na Thlarau emo lom lo na Thlarau spirit of disappointment ama achanga no chwa ani ma ka chuan chu tiang chuan a om ani inuna hianin thil be seite I han ne I han ngak fana itum dan le rin dan te I be sei dan ang te aron om lo khanin heng Thlarau swal le an na tho te hianin olsam takim bu an ron khwara luna anon zong ta chin ani tin chaklo na dang le chu ti sa chaklo na physical weakness hi ania hei hi entir na nen kan soyanga epilepsy kai hi lo ni sela tunma chuanin kai hi ramhwai na thotin an soitlang pui china kadupui masa nen khanin rongbola kan kallai hianin nula pakhat kumsom pariat mi hi aron kalvea te pa kan sarmon te alo en china kan thu soite lo ngai thla ka wangin ama khanin chan chhuwa ngai na nei nein sia ani epilepsy nei ania doctor te nanen kola damdoi che shang an pe a ama khanin chu nat na chu ramhwai na tho ni in a ring tlata chan chhuwa adu ani ti chuan lidei nen chuanin kan chong chaya chumi hnuah chuan chu Thlarau chuan a chhuwa san ta ani ti chuan lalpa chuanin heti hian miron shila I hna kha ala zomi alawania ron tia ti chuan chu nu chu zona ka zot ta a he I epilepsy hi engti ka changa ronin chan nge I taksa hliame mo natna inayem ni ka han tia sunu chuan o baseball in kalu apera chumi hnu chang chuanin ka kai chauta china ni atia chu vele ke chuan ti sa taka inat na ka chu ti sa ang po in anange ya ama ero chu khanat na achang khanin he spirit of epilepsy he epilepsy ron thlen tu Thlarau te an ron lu dani ti in ka changa hetilaya achaklo na chu ani chu athwa ka khanin hliama tora changin ani a ti chuan a hne na chuan heti hian ka soya Thlarau swal chu achhuak to a tuna chuan Thlarau swal lu na tura kong kharin hong chu khar angai ta ti in ti chuan lidei nen chuanin kan kut chu alu chunga kan ngata athhuak hliam te chu ti dama a om theina turin kan chongchai ta a ti chuan kumthum chung te me mai chu nu nen chuanin kanin be chhun zoma a chanchin te kan ngai ven renga khata chang khanin a kai le to ngai lova damdoi po a e to ngai lo ti chuan ama kha taksa chaklo na achanga Thlarau sualten bu ang khwar theina turata na entir na kape ka chu ani maya mitam takpo an omang atop na ber apasari na chuanin chindan chhalo le kan thil ti chin chhalo achangin thil ilo ti china chu a chhalo ni ti ishe renga ma se iti non chuanin ngaya ilo nei ta a chu ta tak chuanin Thlarau swal te tan kong khari lo hong ta china ni chindan chhalo hote anga langa changa Thlarau swan ron lu theina atana entirna kapek du chu meche pakhat hiania exorcist movie kha enturin akalani kha movie kha enturani lauti po asherenga ama ero chu ave en luita thawa avakal vele khanin ako chunga khanin thilenge moni lut ashiani ti chuana ron kala athil ti diklaute apuanga Thlarau swalte na ramri anlo nei na hmun akal mi alo na tura avakal awang khanin aswalte apuanga thupa te achoya ti chuan chan chhoi nom ta ni in tue moni chuanin pornography te alo en ta a chu athil en achang chuanin hurna Thlarau nuam ti na Thlarau demon of lust kha ama a aluta a ti chuan heng Thlarau swale bol ho zongzong te anron lu na chan hi engwange ni ti ipuana in lamle ta swal thupa choina inei lo chuanin an chuak ngot theidon lo ani ole khati zong kha tun chuma direct prince sa sarmon karon le chwa theite chu ni e